Oke teman-teman, bantu aku memasangnya ya. Wow, mereka sudah memakainya teman-teman. Kira-kira mereka berubah jadi apa ya? Tetap semangat, pantang menyerah, maju terus, biar lancar, sukses besar. Wah, keren sekali teman-teman. Adit berubah jadi Ultraman teman-teman. Wow, kita lanjut lagi ya. Wow, mantap sekali teman-teman. Kak Ros berubah jadi Catwoman teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ya. Mantul teman-teman. Uncle Motu berubah jadi Doraemon teman-teman. Wah, kita lanjut lagi ya. Kalian luar biasa teman-teman, berhasil merubah mereka semua menjadi superhero teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya, pantau terus channel kita Kandar TV.